Hello everyone, hope alright usuku lakho luhamba kahle. Uyatrenda-ke umthandeni benobhekicele. Usuke emvuma nje, usuke ubona kuleyo video ukuthi uyamvuma impela nje ukuthi uyinkinga impela kumaskandi. Asihambe-ke siyoyibuka leyo video. Ngiyacela ukuthi uma kuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawa. Asihambe-ke siyoyibuka leyo video-ke, ningamosheli isikhathi sakho. Also ngeke ibe khona i-sound because of i-copyright ngoba kusuke kudlala ingoma yamaskandi yakhe ngemumva, so ngeke ngikwazi ukuthi ngindlalele yona-ke, ashone khona-ke. Bekuyena-ke uBhekicele benomthandeni, beyixoxela kamnandi nje, bebekhombisa nje ukuthi bayazwana kakhulu. Sivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje siyibeka ungqi. Ngiyathemba ukuthi u-enjoyile ividiyo. Uma ukuthi u-enjoyile, ngicela u-like, uphinde usubscribe, uphinde futhi ukhomente umbono wakho kulolu daba ukuthi uwena uthini. And mina I'll see you in the next video. Ungakhohlwa ukuthi ubuka amanye amavidiyo kule channel. Bye.